Kumana na uhagoku wa ugiteri kaunti-ini ya Laikipia, mioyo ni ikoretwo ikiura, andu kuguraria oru na oho mahiu gukorwo makiywo ni andu metharite na matharaita matoeyo. Kumana na tharikira ici, atongoria matiganite ya Laikipia ni mokireirie aria makoretwo magitabania tharikira ici makiria mihaka-ini ya Baringo na Samburu. Tunataka kuambia wale wavamizi wanatoka Baringo ya kwamba siku zenu zimehesabiwa. Matongoretio ni gavana wa Laikipia Nderitu Mũrĩithi ni moretie thirikari nene kumanyita mbaru hari kugacirithia ugiteri mwena ucio. Ieleweke kwamba serikali inachukua hatua na isiwe kuwe na viongozi wengine wanalialia wakati serikali inafanya kazi yake. What kind of leader are you honestly? Hakuna vile tutaambia serikali ati tutoe hapa itupeleke mahali pengine. Sisi tunaambia serikali tunatoka Laikipia tukienda mbinguni. Tutirenda tutwarwo kundu kungi tondu guku niko tuciareirwo na tugukwira guku huku ndio kaburi zetu. Oho atongoria ni maugite uhagoku wa ugiteri ni hukitie uthii wa na mbere kaunti-ini ya Laikipia na njira ya gwikira ahuri a biacara guoya mawira-ini mao. Tuteane niguo tuhuthanirie wira. Tuteane niguo bururi uyu uthie na mbere wega. Tuteane niguo thirikari itu ituonekanire na turutire wira. Ciumia igiri hituku andu 6 ni maguraririo oru na mahiu mao gwitherwo namo ni batoni itoyo. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wanjogu wa Wachira.